ayat anak nuanina kan napalaba kasmanla di kalmanlaen asinangal tani ayat tanagtingan tamane anibersaryo ayan ayat da kasmanla jak narikrik na panaglabas di anda tu ayan ayat ket napudno sa'yo ayan ayat na kastoy idi sa galentan ni ayat nagpaydumat ragsak awanti umarta tayin kamaner sisipe samiti ayat anibersaryo tipos pusuda umay kan biyak ko dahil talaglin na ilong kasmanla di kalmanlaen asinangal tani ayat tanagtingan tamane anibersaryo ayan ayat da kasmanla jak malikrik na panaglabas di anda no ayan ayat ket napudno sa'yo ayan ayat da kastoy idi sa galentan ni ayat nagpaydumat ragsak awanti umarta tayin tamane sisipe samiti ayat anibersaryo tipos pusuda umay kan biyak ko dahil talaglin na ilong Diyos din tapagyamanan dahil tamanen nagtingan di sa balik atawen anibersaryo ayan ayat da Diyos din tapagyamanan dahil tamanen nagtingan di sa balik atawen anibersaryo